kuna ndakubwire mukama, kuna ndakubwire mukama, kuna ndakubwire mukama, ko ndagukunda cyane, koko ndagukunda cyane, sinoronka uko ndabivuga, kunda nkubwire mukama, ko ndagukunda cyane, koko ndagukunda cyane, sinoronka uko ndabivuga, kunda nkubwire mukama, reka ndabivuge ko ndagukunda cyane gose, ndagukunda cyane mukama, oro mwami wanje, reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, nkunzira ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane mukama, oro mwami wanje, reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose. Hari ibintu bitatu bimpimbara, ngaheza nkarenguka mberewe imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Icya mbere, umwumvikano w'abavukana. Icya kabiri, ubugenzi mu babanyi. Icya gatatu, umugore n'umugabo bashize hamwe. Tugire Kristo. Bakundwa umukama mwese bane barudasumbwa, turi mu ndwi y'abakunzi, turi mu ndwi y'abagenzi. Mwaraye muyuguruje urugendo rugana ku musozi udasobanukiwe bose. Mwaraye indwi muyuguruje ibikorwa by'urukundo, bimwe bifuka ibyaha byinshi, bimwe bifuka ibyaha byose, bimwe bikuraho ikizira cyose, hakaza hagakomera hakarangwa itegeko ry'Uwiteka. Nkomeza kubagaragariza umutima ushima. Pawulo niwe yandikiye abakristo ba Filipi, arababwira ngo sinari bwabivuge atasuko ntari nabibonye, atari kubuhoho umuntu yakanyamuneza gusumbiriza. Ati ndari narize guhaga, kubaho maze no kubaho shonje, mugabo ibyo mumpaye no gusaguka. Ati kandi ni kubw'umugisha wanyu. Umwanditsi wa Bibiliya mwene Sirake mu kigabane cya 25, murazi ko kare twaganiriye ku bintu birenga kimwe, ibintu bitanu bitangwa n'abagenzi b'ukuri, bitangwa n'abakunzi b'ukuri. Icya mbere ni kunga isezerano. Twashimangire muri Samueli wa mbere kigabane cya 18 umurongo wa 3, ku buzima, ku bugenzi, ku bucuti bwari hagati ya Yonatani umuhungu wa Sawuli umwami wa mbere w'Isirayeli na Dawudi umuhungu wa Isaya uw'i Betelehemu y'Ubuyuda, akaba n'umuyuda, ariko Sawuli murazi ko yari umubenyamini. Bibiliya yatugaragarije ingene umutima wa Yonatani wuzuye n'umutima wa Dawudi,
maze Yonatani kuko yari imfura y'umwami mu bisagutse bwiwe, Dawudi aronka impamvu yo gukunda kumenya no gusobanukirwa ivy'ubwami. Kubera iki? Ni igiki gihishije mu guhuza umutima kwa Yonatani na Dawudi, nta n'ikindi usibye umuhamagaro w'Imana wari muri Dawudi watuma Imana ifata Mungu w'umwami ikamugira inkone y'urukundo kugira ngo umuhamagaro wa Dawudi ukomeze kuja habona, kandi Dawudi ntazohuzagirike ngo atangure kwiga kwambara ibirato, kwiga gufungura, kwiga kwicara ku ntebe, kwiga gutera umwami neza aruko abanje kugera ibwami. Byari byoroshye ko Imana izikamutora, amavuta akamuseseka akavuga ati Sawuli ndakwishe genda, ariko Sawuli birigaragaza ko yamaze imyaka 38 agwana, Dawudi nawe ariko agwana n'umuhamagaro wiwe. Abakunzi, umukunzi w'ukuri ninde yo murongo ameze nkande. Bimwe mu bintu bimugaragaza mworoherwa n'ukunga isezerano. Ubundi nababwiye ko umugabo n'umugore babwirizwa kuba abakunzi. Nimuba umuhungu n'umukobwa mugatsubirana kuko akwije amakondisiyo, afite amafaranga, nawe umukobwa si umunyeshuri numufashe ku nguvu, mutabanje kuba abakunzi, mutabanje kuba abagenzi, ubwo rugo nta ruhari. Niyo mpamvu ingo nyinshi ntazo dufise. Sanga umugore abyoroha kuba umukunzi n'uwundi mugabo kandi batanasambanyega, bagahuza amarangamutima bakaganira, bagahuza kandi bakubahana. Mugabo umugore kugira ngo ahuze n'umugabo we w'isezerano bubane bakundane kikaba ikibazo. Birasigura ko umwasi yamaze kubiba ugwafu mu kanovera k'ubuzima Imana yaduhaye gusogongeraho. Bimwe mu migani yaciwe na mwene Sirake, ari waciye atari umugani ufobetse, arawishurira ku nanga. Nzosoma mwene Sirake 25 muzohabona byinshi, ariko je nafashe umurongo umwe wenyine ngo hari ibintu bitatu bimimba mwumve ngo nibishingiye ku budangarwa bw'Uwiteka, niko Hosea avuga. Kandi ngo iyo amaze kuronka ibihimbara umutima wiwe, ngo arenguka imbere y'Uwiteka ashajije, aberewe, ngo kandi abafise n'ubudahangarwa ku bana b'abantu kuko atamakemwa. Ubundi ndiko ndaraba ibintu bitatu byose bishingiye ku bukunzi. Abakunzi ba Mama Komera Kristo ni muzima, abo n'abafana b'ijambo ry'Imana, abo n'ibyabona bya Yesu Kristo, abo n'abigishwa ba Yesu Kristo, nabo dufite umurage umwe muri Kristo Yesu. Umwumvikano w'abavukana. Ahantu mu nkunde tuhaganire gatoyi mbone ko haturi umugisha wo muri rusangi, ariko wa inbox nawe urazi ko ukeneye. Hama kandi mbone no gusenga isengesho risozera umunsi. Umwumvikano w'abavukana. Ubundi iri jambo kumvikana no irimo ni kumva. Iyi kumvikana rero birasigura ko ari hagati y'umuntu n'ubundi, kandi bigasigura ko hariho point de connection yabo. Nagira mbabwize ukuri ko ibi bitunaniza kuko turi njyewe. Ubundi nk'ubu nk'umurozi ndiko ndavuga yumva uwari ruhande yawe, ururimi ndiko ndavuga atanguye kurutinya. Kubera iki? Ni turi saa 5 z'ijoro, bamaze isaha bagije kwambara umwambaro we ko ari yensitara, batangure gutega abana b'Imana. We nurata, umugabo narata, mugabo we wumva ko ari amahoro, umwana narata, we wumva ko ari amahoro. Nanuka avuye no mu butumwa ngo uvuge ngo afise ikimukingira, mwakumwe by'abakuri marayika Rafaeli wahidutse nde, Ananiya bo na Tobiya. We gusuri jaja yumva ari ibintu bitoyi. Si bitoyi,
kuko sekirite yo mu ijuru ihagararira uwunze ubumwe n'Imana. Mbwa insekirite edikota uruherekerane ubwiyunge bw'amadayimoni ateza impanuka ateza imikoshi, amadayimoni aza guteza inzozi mbi, amadayimoni aza guteza imiryango. Nicyo gituma umugabo ashobora kuba yiriwe kwirigara bakavuga abagore basambana ataka iminsi afite cy'umugore we yashika, akagomba kuduniza umugore we, akagomba guhohotera umugore we, akagomba gutukagura umugore we, arabwiye n'abatanicecekeye akamudiya igene dikoti bamuje, akabona umenga ibyo bavuze ku bandi bagore n'umugore we barabikora. Mushinyu ukagutera ubizi yuko agusunga inguvu, ukamubwira uti burya amatara n'amazi byacitse, ukankakugura ubizi ko ari muzo ye. Hariho n'ibyaduke, hariho ingorane dukemura mu guca bugufi. Umwumvikano w'abavukana. Abavukana nimo barabire muri bajye babasigarije ibere cyangwa abo mwarisigarije. Barabire no mu musangiye ukwemera, ubarabire no mu musangiye umuhamagaro, ubarabire no mu musangiye umurimo. Barabire neza na neza bavukana kubahuje amarangamutima. Bajya abantu mwaganiriye ukumva muhuza, wabagira imbabazi bakugira imbabazi, wabagira impuhwe bakugirira impuhwe, wabagaburira bakugabura, cyangwa kumbure n'ubundi munsi mubigira ku matora. Kandi abavukana iyo badahereye mu isi y'ibitagaragara, mu isi y'ibigaragara mukora amayeri, mwisanga imisi yanyu mwari mukicagatiye ngo mubeho neza, ariko mukisanga umwasi yamaze kubatera mwavundagaye. Ndababwira impamvu. Niko Yeremiya 17 bavuga. Abari amatungo adatunganye ucagatiye ufise. Umwumvikano w'abavukana, Kristo Yesu yiweje abayuda, akaraba intego bafise umutima wabo, akaraba icyo biteze kuri Mesiya azoza kubamarira. Yabicaritse ku musozi wa Garizimu, yabicaritse ku musozi wa w'imizeti, vuara kwa Garizimu. Garizimu burya yicara abahanuzi, naho nyine bahicara barahagarara bakabatura imigisha. Hebali n'abarozi bahagarara bakabatura imivumo. Uvuga abarozi ubundi muri rusange mu isi y'umwuka n'abadafise amasoko y'imigisha. Ba Kristo n'abafise amasoko y'imigisha. Cyo gituma Imana mu gitabo cy'amategeko 27 yashitseko Hebali, yashitseho Hebali nande na Garizimu. Kandi bakura bose mu mafyigo ya Yakobo. Mugabe Imana yona ati Rubeni muri we hari umwuka w'ubusambanye kubigati yubarakurira n'uburiri bwa mukase biro. Atu uwo muri we hariyo umuvumo, ariko Simeon, Levi, Yuda, Dani, Neftali na Zabuloni bafishe imigisha muri bo. Abasigaye ni Yosefu na Yosefu na Benyamini. Ni Simeon, ni Levi, ni Yuda, Yosefu, Benyamini na Zabuloni. Dani na Neftali ntibarimo, uko n'abana bicoreke nabo kumuhabara. Uvuga muri wowe iyo hari ubutunzi bw'umugisha, hari ubutunzi bushingiye ku butungane bw'Imana, uhagarara ku ubushoboye guhagarara abantu ku musozi kanisa. Yesu Kristo rero Matayo 6 aravuga ati nimusenga mvuge ngo dawa tashiri mu ijuru. Umva kwereka iyo dawa wa twese uri mu ijuru. Bivuga ni dawa w'imfubyi, ni dawa w'abapfakazi n'abapfakare, ni dawa w'abahungu n'abakobwa, ni dawa w'abagowe n'abahiriwe, ni dawa w'abatware n'abatwagwa, ni dawa iyo maze gutahura kw'Imana ari umubyeyi wa twese, niwe ushobora kumva agaciro akanovera k'umwumvikano w'abavukana. Umwumvikano w'abavukana nimugacanemwo na bene so, nimugacanemwo n'abo musangiye kwizera. Burahimu iri yararyubahirije
arabwira Loti ati sindi bucanemwo nawe ahubwo tora aho ushaka guca nanjye ndacyasigaye uko hazoba hari hose. Iyo ufise umutima kivandimwe urababarira kenshi. Kabiri, ubugenzi mu babanyi. Abagenzi, ubugenzi nta kintu gisumba ubugenzi bushingiye ku bwumvikane bw'abantu. Nta na kimwe nta n'ikizobaho ntigikunda. Gatatu, umugore n'umugabo bashize hamwe. Ibi bintu uko ari bitatu bituma tunezererwa, tugimagima, dushogomanga imbere y'Imana ikatubona neza kandi ikaduha igikundiro n'ubudahangarwa n'abantu bakatubona neza. Waba ubumwe bw'abavukana, umwumvikano w'abavukana, ubugenzi mu babanyi, umugore n'umugabo bashize hamwe, byose biza ku bukunzi, ubukundanye, abakunzi. None rero bakundwa b'Umukama, mwebwe mwagaragaje umutima w'abakunzi mu kubahiriza amahame yo ku gicaniro, kandi si amahame yizanye n'amahame yashizeho na Bibiliya. Munkundire, saba Imana kandi nawe mubyakire ibyo ndayisabye, ibaho umugisha. Muri mwebwe harimwo abo uyu munsi batagirganisha Imana kimwe muri 10 uko mwagitanze kose, namba mutivye Imana cyangwa umugore kamashikanwa, aho mwagitangiye hose, namba mutayibona umwuka w'ubwibone ngo runaka mbone, ndasabye ngo Imana ibaho umugisha. Kandi ababikoreye aho merereje amaso yanje, ababikoreye ahavomerera iki gicaniro, ndaravuye amaboko saba Umukama ngo atugirire neza, hagare mu kuri kw'ijambo ryiwe, kuko n'Imana idahinduka, n'Imana itananirwa. Mukama ungirire neza, uhezagire aba bana bawe bose mu izina ryiwe, uhezagire imirimo y'amaboko yawe, uhezagire imiryango yawe, wirukane inzige, wirukane imisiba, wirukane ibikere, wirukane imisambi, wirukane inzoka, wirukane ibihuna, wirukane ibiyabu, ukure y'imikoshi kandi nyagora ku ngoma, nuribwire guhaguruka gukora ibyo ndahari mu izina rya Yesu Kristo. Ibyababuza amahoro byose ndabitsuriye, ndabiranduye, ndabihoneje, ndabitaye mu nyenga, bigende bishe, kandi umwotsi wabyo ndase kogera aho duherereye, kanatsinda dufite umwotsi uturira ibiranga umunezero wacu, kugira ngo tuve mu bwiza tuja mu bundi, nk'uko baturisha umuyonga ukazana utwatsi twiza, ndetse tukanakura tukaba twiza gusumba. Mukama ongereza ukwizigira imitima yacu, dukure kw'ibyonyi by'ubwoko bwose, imizabibu yacu nuyireke yawe, dusige utubogerereze, uruhanga rwacu rugira igikundiro, ubuzima bwacu bugira agaciro. Ndakuramvuriye kwa maboko kugira ngo uhe umugisha w'urubyaro abakeneye urubyaro, uhe umugisha w'ubutunzi abakeneye ubutunzi, ukuri Imana y'izabona ifeza, uhe ubudahangarwa ubwoko bwawe bakure mu kavuyo, ubarihire imyenda. Shingiye ku cyo wivugiye, nemera kuri Imana y'amahame kandi itananirwa, umugisha ubwoko bwawe, nuha amahoro abana bawe, nuha umugwiza ibibondo byawe, ubahe gusinzira abatasinzira,
ubahe gukomera bari bagoyagirika, ugarukane amahoro mu ngo zubatse, wirukane vino umucokoranye. Twarasobanukiwe ko ibiyayuramutwe inzoga zikaze biriko biradutwara ugwaruka kugira ngo mu myaka iri imbere tuzobe dufise population vieille gusa, twabuze ugwaruka abakiri bato kuko n'imbyaro ziriko ziravuka zisa n'izibyara abasaza. Mukama ndagusabye uhezagira abo bana bawe, uhezagira ishikanwa ryawe, uhezagira ibiganza byawe bitigunganye kimwe muri cyo, ubakure ku ibyonyi by'ubwoko bwose, ubakure ku ibisuzuguro by'ubwoko bwose, ubakure ku agacinyizo k'ubwoko bwose. Igikorwa tugiye gukora cyo kubibira ubwenge bw'abana bacu, cyo kubibira ukoroherwa mu gihe cyo kwitegurira itanguro rishasha ry'ishure ku bana bacu. Mukama iki gikorwa tugiye kubibira mu kwegeranya utwo dushoboye kwegeranya, twongere tugarukire ku bapfunzwe, tugarukire ku bagwayi cyane mu buryo budasanzwe, tugirire bye vacances abana. Turagusabye uduhe umwete wo kubikora kuko twasanze amahame uyadukirizamo. Hari benshi babikoze, urabatabara mu buryo butandukanye, natwe uratugirira neza. Iki gikorwa tugiye kugitangura duhereye ejo, uratugirira neza Mwami Imana. Guhereje ku igenekerezo rya 25 uzobiba avuga ati nguriye ikayi umwana w'imfubyi, nguriye akarato umwana w'imfubyi, nzana akarato kazokwambara umwana w'imfubyi, uzomuha umugisha Mwami Imana, uzomuha umugwiza rutare rwanje, uzomuha udahangarwa, kandi ubwiza bwawe buhorane natwe, maze mu izina rya Yesu Kristo umugisha w'Imana ukatuviriye. Ongera utange umugisha kuri abo bose biyumviriye ko ku gicaniro aribyo tuba dukeneye, hanyuma bakatuzanira bimwe mu byo dukeneye. Ntibakigere bakiranirwa mu buzima bwabo, ntibakigere baburanirwa mu buzima bwabo. Barihira imyenda, ubahe icyubahiro, ubakure ku urupfu, ubakure ku agashinyaguro, ubahe ubu bukunzi, ubahe ubu bugenzi. N'abagabo bari barataye kwemera, n'abagabo bari barataye ngo bagaruke, abari baratakaje umugisha bagaruke, maze imitima ibabaye kubera ibyago amayensanze turiko turabona menshi atandukanye mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Iyo mitima uyirure kuko uri Imana yirure. Iyaba bararishe assurance muri shamwe runaka wari guca ubashumbusha, none ko barishe assurance mu kutakuryaganya kimwe muri 10, bashumbushe kandi ubashumbushe ibigwije inshuro 10 byo batakaje, urenze mbere nk'uko warengereje iyo. Nkundira rero ndagusaba ijoro ryiza, ndagusaba uburinzi, ubutwara, ubuyobozi n'ubushobozi. Sindi buhagurutse ingabo z'ijuru, oya nabikibereye ko waratwemeye ko impome zacu zirarira. Sindi buhagurutse bataye yo kwa Mikayeli, bataye yo kwa Rafaeli, bataye yo kwa Gabriel, oya ahubwo rabikibereye abari cyo turonse. Icyo tukwemere tugiye kuryama ataco twinona, twiteguriye neza kujabukira muri uyu munsi mushasha wa kabiri, igenekerezo rya 25, kandi turazi ko ibitangaza byawe tugiye kubyakira. Tuzodandaza twunguke, ibyacu nibizohura n'amaesandi, impanuka zitandukanye, tuzobyara duheke, tuzoramba, kandi nawe tuzogwara, tuzokira bitagoranye. Maraso ya Kristo naduciye ku imetso cy'ubudanga, uburiri bwacu, uburiri abana bagiye kuryamamo, ndabucyoroje amaraso ya Kristo, ndakuyeho inyamaswa, imishiba, imisundo, ubukoko bwose, ibinyabwoya bwiyerereza kugira ngo urabaho budoma icyago kiba kiguye. Ubwo nabwambuye ijambo, bene bwo bishije muri byo kugira ngo baze guketa ibirenge ibiganza by'abana b'abana, nibacikagurika amaguru, babuyabuye, babure ibirenge byo kujya kuraguza, babure akanwa ko gutongera amajambo mabi, maze ubuzima bwacu bugira agaciro mu izina rya Yesu Kristo. Mukama ni wemere ko tugira indoto mbi, twabibiye indoto mbi twagize, turabibiye na nziza, kandi turashaka no kubibira ubwenge kuri twebwe, ku bana bacu, ku bana b'igihugu, twongere tubibire urukundo. Urakoze kwemeye ko ngusenga nk'Imana yanje, urakoze kwemeye ko nkuninaza,
urakoze ko wemeye guhuza abana bawe n'imigisha wabagenera, urakoze ko wemeye kuturarira muri iri joro, urakoze ko wemeye kudukorera ibitangaza, ukaturinda imisonga, ukatugira operasiyo, ukadukiza indwara zitandukanye, ukadukura ku bugumba, iyi tariki ikaba itariki ntibagirwa. Urakoze mwami w'abantu, urakoze mugira neza, urakoze nyine ijambo, urakoze nyine ijuru n'isi, duha umugisha kandi duhezagire mu izina rya Yesu Kristo turahiriwe cyane. Amen.